Japa. Sawa. Ukugiye kugira sha. What in Jesus. Durega amazi nakubwiye ngahe. Urabona? Yarangize neza mo imbere hariya. Habamo ifi, akabamo na cya kindi bita ingona. None ari ukuntu umuntu yoga akoga kimyomvubu. What in Jesus. Reka mubwire. Urumva? Yampanga. Urutoki rwose n'urwanjye. Urumva? Cya gishanga ya miceri yose ihingwa ni yanjye. None reka mubwire. Yampanga. Urabona ya modoka igiza n'ibirayi. Kwa Sibomana. Sibomana kwa Frederico. Frederico kwa Mariko kwa nyina wabo. Nyina wabo kwa Sibomana. Turashize noneho. Urumva? Turashize noneho. Nyine umva mubwire. Urumva? Hanga turi nta muntu n'umwe turashize noneho. Usibye yuko nyine. Aya genza gake nawe. Ibintu byose baba byitishije. Sa amafaranga ushaka se. Aya. Amafaranga si kuba ibintu byose. Ariko nawe waberetse. Ugize? Baba witonze. None reka nkubwire. Urumva? Frederico arakubwira. Hamfitiye miliyoni. Nyerazamani hamfitiye 3. Izo zose zahita. None kuri banki. Hari amafaranga. Nizihiri ryabyo. Bisamazura. How many times would they tell you? Bisamazo ndo mugasantire. Urumva? Uriya ni inshuti yanjye ariko nubwo ari inshuti afite miliyoni 15. Umva nkubwire rero. What in Jesus. Noneho reka nkubwire. Urumva? Umva muko. Ngewe usibye ko. Urumva? Ibintu bigenze gake. Gake. Yampanga. Imisatsi. Urabona zanika. Hariya mu gasantire. Uzi imisatsi akora? Yahigiye muri Congo Brazzaville. None so nyine ngaho mbwira. Twahageze. Urutoki nakubwiraga. Hano. Urahabona? Urumva? Tukazamura. Tukagaruka. Urumva? Hari hose. Nahagu. Nahaguhada. Ariko ufite n'ikindi kibazo si gusa. Oya, ikibazo mfite ni kimwe. Urutoki rwose urabona. Iki gitoki. Niki ngiki. Wahabonye? Uri murahabona? Yabo wari mu bikira. Hariya hose wahabonye. Hariya hose. Nawe da. None. Nyine nawe. Wumva ibyo ushaka kuvuga? Nibyo. Ibiki se? Urimo satanisha. Ntabwo ari gusa. Urimo satanisha. Ntabwo ari gusa. Ariko iki? Niye buretse nkwereke. Ariko si ikinde Umva nkubwire. Urumva? Wowe. wareka kwihutisha ibintu. Oya. Buriya reka nkwereke. Abahinzi bashobora kuza ndetse nkwereke ariko. Wowe buriya urumva? Abahinzi ndabazi. Ndakorera igitenge. Bagasanga urumva? Ndakorera igitenge urashaka nyine abahinzi hari abahinga ubunyobwa. Urumva? N'indagara. Hariya hirya higa ubunyobwa n'indagara. Wowe ndakorera igitenge. none se nitwa twemeranyijwe. Twemeranyijwe iki? Gahunda nyine isambu ndaza kubiguhereka.
nongera uhangara nongera uhangara urashaka urimo satanisha ntabwo ari gusa harabura iki nta kibazo nta kibazo nta ibyo byose nta kibazo oya ndisubiriye ongera umbwire nabyemeye oya abanza umukinini ikinini we ntabwo nzakwihinduka urumva inda ntiramukije urumva na wa wundi ntuze wa wundi wo kwa Sibomana ngewe reka mubwire urumva ngewe reka mubwire ntabwo nzakwihinduka no kwimana What in this? Jesus. Durega amazi nakubwiye ngahe. Urabona? Yarangize neza mo imbere hariya habamo ifi akabamo na cya kindi bita ingona. None ari ukuntu umuntu yoga akoga kinyomvubu. Urumva akaja kubita guca inyo ikazano hejuru niyo bita kinyomvubu. Ikirenze uravuga ubugambo bwinshi wongeranya aha ni ku Kivu. Aiwe gitangaza uzi ko utagira ubwenge nubwo mubona ikivu mukabona kigaye mukagana ni kuracaremwe ibi aha ngaha nakuzanye ni kwisoko y'ikivu aya mazi ubona niyaja mu kivu akanyura ahantu bita mu kayunguruzo akayayungurura akagenda sakuriya mwama muyabona ubu none urimo satanisha ntabwo ari gusa biriya bya bindi nakubwiye ngo kinyomvubu reba wakibonye ifu yanyu ni iminyorogoto ko naura uri gitangaza rero naha nakubwiye nzakuzana ndacakujana n'ahandi kurabona kano kana kivu akangaka nako uyu ni nyirakuru turashize none ubu dikwibaza umwanya wanje nataye turashize none ngo nzabasore yewe abasore nagatanga umusore wambara gutyo ngo bagiye ku mazi ubundi bwo yabaraye ahe mazi yaraye rwose yagombaga kubayo wowe watwaye umwanya kurabona nambaye jezi nambaye tiriningi nambaye n'ibirato urabibona aha ndava mu isogisi noneho ngiye gukora ico bita prolonge turahagarara hano duhite twinagamo turi babiri ko biraba bimeze nka kwa kundi kwa Jacques na Rose no kwidumbura ntago turi buti namo nawe please sininaga inagemo turere wowe urumva ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi nongera izindi metero gatatu ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi zira nazongeyeho urumva nazongeyeho wazibonye izina ry'Imana ishobora sorry nakukubise ngo ntuzongere izina ry'Imana ishobora byose umberega kumfukamira sindi Imana Imana izina ry'Imana nashize usibye Imana yo muri basi nyine umva nyine mubwire umva nyine mubwire umva nyine mubwire reka kurira mubwire umva nyine basi nyine tugende nyine umva mubwire naribi abo twegera imbere nuko nese bya biri twegera hariya hano nabonye ni mu bitoki shira hano nyine tugende nyine tugende hari imbere twegera imbere nyine ngwino ngwino basi twegera imbere nyine igikundiro ikibasumba mubiri mwiza mwana wamweye amata akisiga amavuta ya inka konda kubona What in Jesus. uje ngakoraho wumva ukurumva ukuntu turi gutuza neza none niyo bazana cyakintu cyo kwa muganga bashira hano bashitura je ntago bakwirirwa wishitura guca ahubwo karawa tugashwanyaguza bitewe n'ibyishimo mfite rero nakubonye cagi ndavuga nzakuzana hano ku mazi nubwo utari kubyumva neza atari nka rwa rundi Samusoni yatse Derira
noneho derira akamuca inyuma akamugambanira nje nturi kureba uyu musatsi nunyemerera urukundo nanjye nzowutereka ube ko wasa musoni uzogwa inyuma ku buryo nanje numbaza aho imbaraga zanje zivaza urukundo Samusoni bamukasa turashize noneho ifundo ryo mu musatsi nje uzankata umutsi w'umutima witukuraho sinzongereye gutekereza nzowitempe kuranumva umutsi ujana amaraso ku mutima niwe uzakata ntabwo uzakata umusatsi bira byarangiranye na Samusoni urabyumva udavuga habaye asoje kuririmbira akarimbo k'imurenge iyi saha aya izi ni ifaranga banoherereje ndagenda nguramo iyi saha nayo ndayiguha ikindi ndaje kuririmbi uretse kwirukanka nago ngwisa gusa ndaguha ninka nguhe n'inyana ndaguhinka yonse kuranumva ngaho kuririmbira akarimbo k'imurenge byavuze byose nabyo umva harakarimbo k'imurenge none kajanye n'aya mazi ko bararimba ngo baje bafata akaririmbo kajanye n'aya mazi bakavuga ngo ku migezi y'i Babuloni aho karimbura akazi tuve mu ndirimbo icaraga ku migezi y'i Babuloni tukarira twibutse Siyoni ariko data we inanga zacu zari zimanitse ku biti ku migezi y'i Babuloni kurumva tuve mu ndirimbo urimo satanisha ntabwo ari gusa ku mazi kwigira urukundo subiramo nakuzanye ku mazi n'urukundo ariko no muri Bibiliya cyagihe ku umwuzure urangira Nowa yasohotse mu nkuge aje hanze ageze hanze niwe muntu wa mbere wenze inzoga iryoshe nje ntabwo nzamwe inzoga ariko Nowa hariya yarasinze yambara ubusa nabyo kwirirwa wirusha umva rero mubwire bisamana mege subizo cyanya urashinyika ugashinyikira inuza we nta nisoni wifata ngiye kwankura iyo mvana ukanzana ahangaha muri ibi bishanga nazi ibyari byo nakwiyamye n'undi munsi ntuzongere kumenyera ko kireba nk'ikigabo cyariye ibiryo by'abana ntuzongere no kunekereza mu buzima bwawe shaka urukundo agahabwa uburozi wetin be this? Jesus. ayiwe nuko nyanza utambuka neza nkarutebeza mvuga umeze nkasine sinzokureka nzokwizirikaho n'ibyanga nzoza no mu masengesho mbu muyumbe ariko nzogutsindira kanze sha nabwiye ngo tugende ariko data aha twageze rero noneho data urimo satanisha ntabwo ari gusa inze turashize noneho turashize noneho data Sawa ukugiye kugira sha ariko mwana wanjye inshuti abandi bana mwumvije gutanga mwumvije gutanga urakora ikanga akwa gicucu we wowe wahagaze wa gicucu wahagaze wa mdo wahagaze wa ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi ariko kuki utavuga nk'umuntu ufite ubwonko bwinshi
That's that. That's that. ubwira uzingura nyinshi uzingura nyinshi Gwino. uzingura nyinshi Gwino. kandi ubunaza sha Ese wambwawe. ubunaza Gwino. ubunaza sha Gwino. ubujyana Gwino. ubujyana sha Gwino ari. sha bisa bati uma nkubwi Wambwawe. sha Dorim. urabye kunyica gahunda sha bisa bisa ni jyawe nawe Wajya na imbwa. urumva ni jyawe nawe Uzongera umbone. wonzongere nkubone urakabona ishyano urakabona cya umva bisa Uzongera nkubone. waza kubitwa n'inkuba Oya. Wambwawe. urakavuma urakica na cya Wetin be this? Jesus. igicucu n'isoranyo igicucu n'isoranyo ko sha Keri reka tubisoze urumva reka musize hasi kandi ubu saha musize ntabwo musize ahangaha niko simusize ahangaha koko ntabwo ari aha musize Aha, turashize noneho. Sheri ariko nubwo waba ugiye ni ukubera iriya mbwa ngo nibise amazi